Reka ambasuhuze kandi nongere mbahe ikaze ku Ibendera TV, nizere ko mumerewe neza aho muri hose kandi ibyo murimo gukora biri kugenda neza, ariko ku rundi ruhande tunifuriza cyangwa se tunihanganisha abo biba bitagenze neza, tubabwira ngo ni ukwihangana. Turababwira ko RIB yemeje ko yataye muri yombi wahoze ari gitifu i Rulindo wari umaze iminsi mu ihangana rikomeye na meya w'aka karere. Turababwira icyo uyu gitifu yazize. Turababwira kandi ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika watowe ariwe Donald Trump yagize umunyamakuru minisitiri mushya w'ingabo ugomba kwinjira muri guverinoma y'iki gihugu. Uyu akaba yanahaye Elon Musk imirimo mishya nk'impirimbanyi yamubaye hafi ndetse ikamufasha kugera ku ubutegetsi. Turaza gusoza tubabwira ko umushumba mukuru wa Anglikani ku isi yeguye n'impamvu zihetse uku kwegura kwe kurimo amakosa yakoze nayo akaba yamukozeho. Ngizi inkuru tugiye kubagezaho ku buryo burambuye, twizera ko zibanogera, ariko gato nimunyemerere mbanze mfate akanya gatoya mbashimire. Uko mungana kose muradushimisha cyane iyo mutwereka ko muri kumwe natwe mu nkuru tubategurira tukanabagezaho umunsi ku munsi. Turashimira kandi by'umwihariko mwakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Mwarakoze kandi Imana ibahe umugisha. Turasaba ariko namwe mutarakora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV kuyikora kugira ngo dukomeze kugenda dusangira izi nkuru tubagezaho umunsi ku munsi kandi bitabatwaye umwanya munini. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ni ku Ibendera TV. Ikaze. Ndagijimana Froduard wahoze ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbogo mu karere ka Rulindo yatawe muri yombi kuri wa 12 Ukwakira muri uyu mwaka 2024, afatanwa na Mporanyimana Eugene bivugwa ko yari icyitsoke. Aba bombi bakaba bakurikiranyweho ibyaha byo gutanga indonke kugira ngo wakorewe icyaha yivuguruze mu butabera, koshya bitabajwe mu nzego z'ubutabera no gucura umugambi w'icyaha. Aba bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya Kicukiro na Kimihurura mu gihe iperereza rigikomeje ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko. Dr Murangira umuvugizi wa RIB avuga ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko uyu Ndagijimana Froduard yitabaje Mporanyimana Eugene bivugwa ko yari inshuti ye, bashaka uko babona ikimenyetso cyayobya urukiko ku cyaha Froduard yaregwaga cyo gusambanya umwana w'imyaka 15. Nibwo ngo rero bacuze uwo mugambi wo gushaka uwo mwana wasambanyijwe na Ndagijimana Froduard, bamuha amafaranga 50,000 ngo akore inyandiko yivuguruza ivuga ko atasambanyijwe kugira ngo uyu Ndagijimana azayikoreshe mu rukiko. Mporanyimana Eugene nk'inshuti ye koko ngo yashatse wa mwana wasambanyijwe, amukoresha ya nyandiko, afatirwa mu cyuho. Nyuma yo gufatwa kwe nibwo ngo hafashwe na Ndagijimana Froduard, bimaze kugaragara ko bari mu mugambi umwe wo gutanga ruswa, akoshya no gushyiraho igitutu akorewe icyaha. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira avuga ko itabwa muri yombi rya Ndagijimana ntaho rihuriye n'ibibazo yari amazemo igihe na meya w'akarere ka Rulindo. Dr Murangira agira ati uyu Ndagijimana Froduard yari asanzwe akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana. Ngira ngo niba wibuka neza mu kwezi k'Ugushyingo mu mwaka 2023 yafashwe akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana amushukishije kuzamuhindurira amazina. Ikirego cyarakomeje, urukiko ruza kurekura by'agateganyo uyu Froduard, akaba yagombaga kuzaburana mu mizi tariki ya 18 Ukuboza muri uyu mwaka 2024. Nk'umuntu rero wari uzi neza icyaha akurikiranweho, icyaha cyo gusambanya umwana, icyaha kiremereye, yagerageje gushaka uko yayobya urukiko, ariko ikigaragara ni uko uyu mugambi utamuhiriye, ari ibikorwa bigize ibyaha kandi akaba yabifatiwemo.
Dr Murangira avuga ko ibyo akurikiranweho ntaho bihuriye n'ibimaze iminsi bivugwa i Rulindo muri geregere yari amaze iminsi arimo we na Meya Mukanyirigira Judith uyobora aka karere ka Rulindo. Ibyaha wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbogo mu karere ka Rulindo akurikiranyweho ni ibyo gutanga indonke, icyaha giteganywa n'ingingo ya 4 y'itegeko nimero 54/2018 ryo kuwa 13 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2018 ryerekeye kurwanya ruswa. Ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa yakiriye. Akurikiranweho kandi koshya bitabajwe mu nzego z'ubutabera, icyaha giteganywa n'ingingo ya 258 y'itegeko nimero 68/2018 cyo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyo ngingo ivuga ko umuntu wese woshya umutangabuhamya, umuhanga cyangwa se umusemuzi witabajwe n'inkiko kuvuga ibinyoma aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Hari kandi icyaha cyo gucura umugambi wo gukora icyaha giteganywa n'ingingo ya 20 y'itegeko nimero 68/2018 cyo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ugihamijwe n'urukiko akaba ahanishwa igihano giteganyirijwe icyaha cyaciriwe umugambi. Ngayo nguko ngibyo rero ibiteganyijwe guhanishwa uyu gitifu mu gihe yaramuka ahamwe n'ibyaha akurikiranweho. Dutereye inyuma gato ariko kandi byari bimaze iminsi bivugwa hariye geregere mu karere ka Rulindo hagati y'uyu gitifu na Meya w'akarere, aho komisiyo y'abakozi ba leta yasabaga ko Meya yasubiza uyu gitifu mu kazi ariko gitifu nawe akabyanga. Amabaruwa yaragiye yandikiranwa ku mpande zitandukanye bamusaba gusubiza uyu mu gitifu mu kazi, abandi bakabihakana. Gusa nta minsi ngahe iracamo uyu gitifu akaba yari yahawe akazi ko kuba umujyanama wa Meya, gusa akinjira mu biro ataranamara n'iminsi myinshi yahise yandikirwa na Meya w'akarere amusaba ibisobanuro ku myitwarire ye. Uyu rero akaba yamaze gutabwa muri yombi, bikaba byari bimaze iminsi byo muri Rulindo hagati ya Meya na gitifu, bose bizenguruka byongera bigiriya byongera bigaruka. Reka twihuse tubabwire kandi ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Donald Trump wamaze gutorwa yagize umunyamakuru Minisitiri mushya w'ingabo na Elon Musk imirimo mishya nk'impirimbanyi yamufashije kugera ku butegetsi. Donald Trump watorewe kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko umunyamakuru Pete Hegseth ari we ugomba kugirwa Minisitiri mushya w'ingabo za kiriya gihugu. Hegseth usanzwe akorera televiziyo ya Fox News, usibye kuba ari umunyamakuru yanahoze mu ngabo za Amerika zirwanira mu mazi. Mbere yo kwemererwa gutangira ziriya nshingano, ishyirwaho rigomba kubanza kwemezwa na Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Undi Trump yahaye inshingano ni John Ratcliffe wahoze ari umudepite muri Texas ndetse n'umushinjacyaha yahisemo nk'ugomba kuba umuyobozi w'urwego rwa Amerika rushinzwe ubutasi bwo hanze CIA.
Trump kandi yagennye umuherwe Elon Musk ngo abe umuyobozi w'urwego rushya rwashyizweho muri Amerika rwiswe DOGE rugamije gusenya icyitwa bureaucracy no kugira Trump inama ku byemezo bitandukanye ubutegetsi bwe buzajya abufata. Ni Musk wamubaye hafi mu bikorwa bye byo kwiyamamaza ndetse anabishoramo umurengera w'amafaranga mu rwego rwo kubitera inkunga. Iyo uvuze Elon Musk muri iyi minsi ntago bigutwara umwanya munini wo guhita wumva Donald Trump. Muri iyi minsi umwe ni inshuti y'akadasohoka y'undi. Ntago rero bitangaje ko uyu wamubaye hafi mu kwiyamamaza ndetse no mu bikorwa byo gutangaza ibyavuye mu matora abagabo bombi bakaba bari kumwe. Ntago bitunguranye kuba Donald Trump yahita amugororera kumuha akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngibyo ibivugwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka rero twihute tugane ku nkuru iganisha no ku musozo. Turababwira ko umushumba mukuru wa Anglikani ku isi yeguye. Umushumba mukuru w'itorero Anglikani ku isi Justin Welby yeguye ku nshingano ze kuri uyu wa kabiri. Itangazo ry'ubwegure bwe rigira riti: mbisabiye uburenganzira umwami, nafashe icyemezo cyo kwegura nka arkiyepiskopi wa Canterbury. Justin Welby wari umaze imyaka 12 yeguye nyuma y'igitutu gikomeye yashyizweho n'abayoboke b'iryo torero, bigaragaye ko ntacyo yakoze nyuma yo kwakira raporo y'abahungu 130 bahohotewe na musenyeri witwa John Smith. Mu cyumweru gishize byahishuwe ko mu mwaka wa 2013 musenyeri Welby yashyikirijwe raporo igaragaza uko musenyeri John Smith yahohoteye abahungu mu bigo bya gikristo byo muri Manchester, yarabereye umuyobozi no mu ishuri ryaho mu myaka ya za 70 ndetse na 80. Byagaragaye ko musenyeri Smith yajyanaga abana mu rugo rwe, akaba akubita iminyafu, akaba akorera itotezwa rishingiye ku gitsina, irishingiye ku mitekerereze n'imyemerere. Iyo raporo y'ubugenzuzi bwigenga yashyizwe hanze tariki ya 7 Ugushyingo muri uyu mwaka wa 2024, ikaba yaragaragaje ko mu mwaka wa 2013 musenyeri Welby yashoboraga kumenyesha inzego z'igihugu kugira ngo zikurikirane Smith atarapfa, ariko ngo ntabyo yakoze. Musenyeri w'imyaka 68 Welby nawe yemeye ko yagombaga gukurikirana iki kibazo mu buryo bwimbitse kandi ko yicujije kuba atarabikoze. Yasobanuye ko yigeze gutekereza niba yakwegura kubera iri kosa, ariko yanzura ko agomba kuguma mu nshingano ye nk'umushumba wa Anglikani. Raporo ya Markin yagaragaje ko ibyaha bya musenyeri Smith byamenyeshejwe abayobozi bakuru muri Anglikani bwa mbere mu mwaka wa 1982. Mu buryo busa no kumukingira ikibaba, byageze aho yoherezwa gukorera muri Zimbabwe, akomereza muri Afurika y'Epfo ndetse ni naho yapfiriye ku myaka 75. Ngayo nguko nguyu rero akaba yamaze kwegura, gusa ntago yigeze agira ikindi atangaza nyuma y'ubu bwegure bwe. Reka tubashimire by'umwihariko mwe mukomeza kugenda amubana natwe mu nkuru zitandukanye. Tubashimira cyane uburyo mubana natwe ndetse kandi n'uburyo muduha ibitekerezo byanyu, yaba kuri YouTube channel yacu Ibendera TV ndetse no mu buryo busanzwe. Turabibashimira cyane. Hanyuma rero tuganye ku musozo w'izi nkuru, twizere ko mukomeza kugenda amunogerwa n'izi nkuru mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nitwa na Cretine Rushwa, reka mbashimire cyane, mugire amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.